Thiguru ya Kenya nijukitie mwerekera jutoneka umberene kinya gukurukira mateta za mwingi gukurukira mitandao ngaukano na umberene a Kenya nibonekete kujukia mitandao ya kinande na kumitumira kinya gutetera bioto bya mwingi bo bukioneka kinya gukirithania a Kenya na thirikari na kinya rutere ruregani na thirikari kagiteneka kinya budget ya thiguru ikithomwa bukaririkano ate abunge bainge baikinyirie mbungene ntuko ya kumithoma aria nande kinya kuonekete gukimenerwa bonene oreu kampeni nacho ikioneka takati ambiritie kindi kina njuri yawe bagitonyithia kirindionga cha gukiria a Kenya ore gukuoneka nitaka kuri asiasa bangi bagwatwa kuthithia untububu za jonde zagikarika nande kiria kirione kuona ni mwerekera juri kujuka jukwa ni asiasa baba Morgan Mwiti ni akuinza injankuruki Mantu no jetite na mbere kugwatana nthiguru ne Kenya ura gukia na ndikira kiaririto na inyana no gitite na mbere gwaka Kenya ruko ni mantu jegi atumiri mitandao baraba kuoneka bakiregana na thirikari kugwatwa na njira itikwereka na bangi gutotoro ne boke thiururine giki nteto ici ciambiriria kuonekana kuma maandamano neja kuregana na musonda jokigie na mwaka muthiru o mweri otajuju arajetite na mbere gukujiro mwanka thai na nandikira gicamukite biongo nkurukina kuthuria mwingi nigikukia Albert Ojwang kuma kaunti ya Homabay njarene cha Borisi baingi ibagwetete munini wa Inspector General wa Borisi Eliud Lagat bakimuringithania na gikugiki kirege kwireka kiumire gituone kia Borisi gia Central muchine jo Nairobi atongeria barutere ruregani ibamenerete DIG Lagat na kuganiwa ubange ni gikukia mutano jo. We are calling not just for the resignation but for the arrest and arraignment in court of the Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat within 24 hours from the issuance of this statement. The rogue police officer called Lagat works under the instructions of William Ruto. When I was in Kasarani, Mweki PCA, it is William Ruto who called Lagat and told him to withdraw police officers so that goons can come and attack us inside church. William Ruto, how can you say you don't want rogue police officers when you are the one who has made them rogue because you are the one who gives them instructions on what to do? We want to hear from the president himself. No ntoborisi kwa dhani Eliud Lagat wari complainantri. Who else is ambavo Lagat? Nanga nani yake? Nanga Kanja no mene usngao. Utibo wathithacia. Igikugiki igikuchirite miario nkabo kumakiria tongeria baraba meneretie ikarikariri na inya bakiuga uchunkuni bompu bugitwe noryo kagwatwa ekiro mpene. Hii social media hii nonsense hii. Ndio unachukua mtu ati unaua ati because of social media really. We must learn to be tolerant. We are different generations. Some of these young people will tell us things you've never imagined you'd hear in your life. Big deal, just block. That is why we today as leaders speak up unequivocally and strongly in condemning the continued violations of the right to life and freedom of expression. Your Excellency President William Ruto, my view is that your greatest enemies are your security forces. Take that to the bank. No parent should have to bury a child for daring to speak. Rais William Ruto na meneretia untububu agituma ntumiria kuboreria njao Ojwang na ugite ati ngugi ya Borisi ne ukaria a Kenya endete kuzukia uturo bwao na gikugiki ikibatere guchunkuno bwega. The National Police Service, an independent institution, must discharge its responsibility independently, fairly, decisively, and also with results. Na vile vile, the Independent Police Oversight Authority must make sure that officers in uniform who engage in criminal activity instead of protecting citizens must be brought to book, held to account decisively, efficiently, so that we can restore the confidence of citizens
in our security apparatus. Uthomi bwa budget ya Kenya mwaka 2025-2026 nibukiritie murutira jogi siasa ja nthigurune igukwirikana ati abunge babaingi batikinyiria mbunge ne budget ije kithomwa. Mubangane munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi na meneretia abunge Bamiru akiboria nibachumirie bogeimbi mumiru wa kugunika ino ki budget ije. So mantu yo twitha monto yo kira manto yo bua kuwa imaendeleo weterete inkwenda babu kimbangeti bumare bure hamiru kimbangeti ya 2025-2026 non tuna stoned projects no the constituency kinyaimwe ete na stoned road project imbesi yana siekiri kiri barabara hii kenda miru barabara cha miru chumba kudidika. I have information the highest amount of money budgeted for any road ndene ya Meru kila cionthe si stoned 40 million. So story yo twera ati maendeleo bweterete bwendeleo akathira bwengwe bwinthe bwane abunge bange bare o change style na thirikari ingi tuendelee na that cycle. So you are wasting our time kuha imaendeleo bweterete. We are inviting you to come out strongly and speak for the people of Meru. Linturi na menereti abunge Bamiru akiuga ne kabetete na mbere kuringa korasi ya thirikari na gutikyo mumiru akugunekana kyo burukire budget iji. Na Meru kire budget ya trillion irasi utaro idatu point something. I want to challenge you. Meru itena kinya location ya mbeja sio kija bilioni imwe urethe barabara urethe iruye urethe kila kitu including security na around antu watu urakura waitare onde. So William Ruto has taken advantage of the trust irato hamwere na uitekio na nuwe musaliti Kenya number 1. Necho kampeni chitete na mbere kugwata mwanki munini wa rais Kithure Kindiki na ameneretu ikugeria kurigeria bangi kuthithia ndionga cha gukiria antu maturene kagita karia wewe ngwa akuthithia ndionga iji. Uria wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ugite ati Kindiki akoberia mubango jojo okolea untu bura butumite na ndea juita empowerment. Okolea ici cirambirie kuthithwa ni deputy president mwana wetu Kithure Kindiki. Menyera ni okolea. Ni okolea pro. No jere kwa modelo ni ire kwa bajukitie. Bakarithua nthi bachorerwo bwega berwo nandi mama athithagia uju nandi thithia ni uju nandi ira ni okorea nandi getwa rietwa empowerment nkwende nyo chinchia kwa rietwa nandi ntikaurwe antu akwandika operation okorea kaandika operation empowerment. Inteto ire Rigathi Gachagua kinya wameneretie hapa Ukambani na pale kwetu kwa mlima anatuma mtu ya soprano, si ndio? Pelekea watu 500 wakunywa pombe na maharagwe, si ndio? Pale kwake tumeona leo ametuma mtu ya soprano. Pelekea vijana bodaboda, pelekea posho mill, pelekea mitungi ya maziwa, pelekea sharahani, vitu ya maana. Lakini Wakenya wengine anawabeba ufa. Na mimi ndio niambia wabunge juzi, nyinyi mbebeba ufala na huyu Kasongo. Sasa ona leo, jana mmekuwa hapa Kitui, munaleta 500 na maharagwe. Leo ametumana kwake bodaboda, posho mill, vitu ambaye naweza saidia watu. Ni mukabila si mukabila. Koti nene na ndene rungikite asiasa kuringa kampeni kagita karia Akenya babatere kuthoba kirita irongogi. Koti na ndene uritia Attorney General kuthithia watho bura bugatigira untu bubu ibukurikithwa. Rikana Rigathi Gachagua na njuri yawe iberigiri kuthithia ndionga yao kaunti ya Meru kiumia kijite. Morgan Mwiti, gichunki gia siasa, Weru TV.